ukoretwo wi mweri wa icanjama thiini wa ministry ya githomo thutha wa kuga mutaratara mweru wa githomo wa 2-6-6 nduguthie na mbere mwaka ukite. The curriculum was poorly planned and hastily introduced in schools. The national rollout will take place in January 2020. No ona thutha wa minister wa githomo Amina Mohamed gutuma ndumiriri kwi nyumba cia mohoro kuga ni guthie na mbere, aciari aingi matiramenyaga megwika atia nginya ira hwaini. Na mimi nataka kuomba msamaha actually kwa niaba ya serikali kwa sababu ya confusion ambayo serikali yenyewe imeleta. Huyu amesema, huyu anasema hii, huyu anasema. Mimi nataka kuomba msamaha. Curriculum tutaendelea naye. Na umuthi aciari marurungana nginya nduka cia mafuku. Kiria kiranjikirire mani ni undu kuratwikire riu new curriculum ni guthie na mbere no bau mbere ni turambite gutiga kugura. We have a lot of high expectations on the new curriculum and need to do President niungiraheirwo that this curriculum will be enforced. Ona gutuika kiama kia arutani kia NAT na amwe arutani ni marauga mubango ucio ni uratengeririo. Aciari marauga mubango ucio mweru wa githomo ni gukorwo wi kiguni kinene kuri ciana ciao. The rollout of the CBC, if it shall ever be rolled out well, the earliest time is the year 2020. Then 2019 is meant for fixing the gaps. There's no sessional paper in place. Therefore, even to talk about it is an illegality. Ni hakwa no ndimiamukire ni tondu curriculum yo ni renda muno kurora uhoro wa talent ya ciana, unlike old curriculum tondu ciana ici citu currently ni cina talent nyingi muno. Gwiciria this is the right time to do ni planete for quite some time for the last 5 years. Riu endia a mafuku maugite onao nimehaririirie guoya uria urariho iguru ria wendia wa mafuku macio onokorwo aciari aria mena ciana cia kirathi gia kana no marakaya. Aciari ni maranegena tondu ni marahana kai ciana cira confuse ru aria marathi class 4. Twagirirwo tumihe time tondu gwiciria ona ikidecide guka na the new curriculum dinama ni meciritio horo ucio and they have a future and ni makoragwo me focused. Riu mubango uyu wetereirwo na kingi mweri ukite wonekana kurutithio wira atia. Ni gikeno na ndohio kuri aciari a kirathi kia mbere gia keri na gatatu thutha wa thirikari kuga riu no mahote kugura mafuku maya na kuga mubango wa mutaratara mweru wa mathomo ni uguthie na mbere. Ribotera Inoro TV gitagwo muitiriri wa Wangari.